Enyiro pat en pandan buraman la kapor. Ya sakramen utama kuan marulong lay. Kaburam hau pa pa kon medau men simba kon. Marulong kabamin kong jumenta para wash no lai shunam amen. Enyiro pat en pandan buraman la kapor. Ya sakramen utama kuan marulong lay. Kaburam hau pa medau kon medau men simba kon. Marulong kabamin kong jumenta para wash no lai shunam amen. Enyiro pat en pandan buraman la kapor. Ya sakramen utama kuan marulong lay. Kaburam hau pa medau kon medau men simba kon. Marulong kabamin kong jumenta para wash no lai shunam amen. Haka pertem pa berkun bermusim bakuy amen. Kopa chongi uba beneng kalong bakuy kapertem chongi. Kalwan kahima chongi kalong kamon chongi hal kunyo kumba beneng. Doa yang menta kasimbang chongi kalong lakasi. Matama yani peringkam chongi. Kumbang hirima bikubenesio yangi. Arwada yang isya kasi bersoy. Hendrai kepelai yangi nakas niu amen. Hublay Kamaria, Kabala Brigachingai, Turai Brahmapala, Kerkuya Pana Play Kentray, Bala Kerkuya So, Pochong Pao Chisu, Kamaria, Bakuy Tukmi Chong Play, Turai Brahmata Chumi Pinako, Brahmata Brahmapor, Chingap Chumi, Amen. Nganget, Hublay Kaparan Bor Baro, Unong Tao Kabnem Katakandel, Bala Chisu Kristu Kunamawi Chungu, Turai Chumi, Yaula Unam Musim Bakuy, Ya Prafana Kamaria Isudi, Ya Bashale Ben Habok Pontius Pilatus, Lasana Pnayu, Layam Latebiu, Lahir Shakibaya, Asasi Kabalai Kanan Kibaya, Lakiu Shablem Shom Kamon Blake Paban Moraro, Nantawan Pakan Sharet Bim Kibaya, Nangekam Simbakul Kapalam Kalibakul, Harajas Logrikul, Kasimati Kipo, Hajini Padro berkacin mom cukut amen. Kokpa bung cukut ngaturwa hame elmer berkasnam. Kamen sembah cilong le ukur mere chome. Utrai kan racungi Yesus Kristus. Panbiar bentar kibok chumi. Bacong kete barakawe. Namar kacing shash tomba kodit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shash tomba kodit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shash tomba kodit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shash tomba kodit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shash tomba kodit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shash tomba kodit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shash tomba kodit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shash tomba kodit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shash tomba kodit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shash tomba kodit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Kokpa bum cukut ngaturwa hame amen berkasnam. Kamen sembah cilong le ukur mere chome. Utrai kan racungi Yesus Kristus. Panbiar bentar kibok chumi. Bacong pertai barakawe. Namar kacing shashi tom kordit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shashi tom kordit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shashi tom kordit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shashi tom kordit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shashi tom kordit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shashi tom kordit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shashi tom kordit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shashi tom kordit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shashi tom kordit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Namar kacing shashi tom kordit sa chungu. Tois ne yangi bel pertai barakawe. Pa bung cukut Ngaturwa hame amen berkasnam. Kamen sembah cilong le ukur mere chome. Utrai kan racungi Yesus Kristus. Panbiar bentar kibok chumi. Bacong pertai barakawe. Namar shashi tomba kodit sa chungu. Tois ne
Barbaroha Pertei Namazi Shashitam Bakordin Sachomu Toisneyani 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 Barbaroha Pertei Kukbabum Shukut Nadrawahani Apamerkasnam Kamesim Achilom Lei Ukun Verilechami Utrai Kanrachuni Jesus Christ Padmabyala Bantak Kibochuni Vacham Parate Barokaway Namaruji Shashitam Bakordin Sachomu Toisneyani Mridvapani Vashitam Namargaji 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 Shashitam Bakordin Sachomu Toisneyani Mridvapani Vashitam Kokpabum Jukut Nadrawahami Apamerkasnam Kamesim Achilom Lei Ukun Verilechami Utrai Kanrachuni Jesus Christ Padmabyala Bantak Kibochuni Vacham Parate Barokaway Namagading Shashitam Bakordin Sachomu Toisneyani Mridvapani Vashitam 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 Kuplay
bakut. Problemen bor problemen chinom. Tois ne yangi bile kapatei barok away. Problemen bor problemen chinom. Tois ne yangi bile kapatei barok away. Problemen bor problemen chinom. Tois ne yangi bile kapatei barok away. Kali tani chamba chingis ne chumlei. Ko chingis ne chumlei kaba persoi nak sadam kupa bung chukot. Tois ne yangi bile kapatei barok Ko away. chingis ne chumlei kaburo bakrau tam. Nia roy kaching krau chungmi. Kaju bab nga shania hame. Nga shania hame. Ko chingis ne chumlei kaching maya banga shanthang. Nga shania Ko hame. chingis ne chumlei ko puli ba persoi nak kaching maya chokat trinity bakoi. Nga shania Ko hame. chingis ne chumlei kaba omla bat champang na kibri ne dak angel. Nga shania hame. Ko chingis ne chumlei ba mi kaching imbat kaching kamen. Nga shania hame. Ko chingis ne chumlei kaba kam korban ya kabeneng. Nga shania hame. Kucing isne jumlah katolong ikam pulaba kicing pulaba ro. Nga shania hame. Kucing isne jumlah kabakan tobi kapertei baro kawe. Nga shania hame. Kucing isne jumlah di bawah hiarsa kapertei kadur katin balawan longdo. Nga shania hame. Kucing isne jumlah bami na kadir mau berlulu jisu. Nga shania hame. Kucing isne jumlah badolan ko berlulu jisu badal cing isne ikam tam yakinom ko. Nga shania hame. Kucing isne jumlah badon akayu karis bakoi. Nga shania hame. Kucing isne jumlah kabaseng kabalang bakoi. Nga shania hame. Kucing isne jumlah kabaptisma bakoi. Nga shania hame. Kucing isne jumlah bapenman hok yangi. Nga shania hame. Kucing isne jumlah basenrani kacing yam chongi. Nga shania hame. Kucing isne jumlah bakdob yangi kam tamah tamir kacing yam. Nga shania hame. Kucing isne jumlah bayangi kacing yam bane chinom. Nga shania hame. Kucing isne jumlah badon ikapan ni yaman kibenta kacing yam chongi. Nga shania hame. Kucing isne jumlah bayangi na kating dujob. Nga shania hame. Kucing isne jumlah katir kacing pala kabamut pinampo bayat unut. Nga shania hame. Kucing isne jumlah kacing ngok yang ngal kacing gok sempang kirip koi. Nga shania hame. Kucing isne jumlah kacing bumla sempang kacing maya oblei. Nga shania hame. Kucing isne jumlah kabase yang ina kacing jenjar baro. Nga shania hame. Kucing isne jumlah katolong kacing subat kacing kemen jongi. Nga shania hame. Kucing isne jumlah kabakot yang ina kacing sudasha kacing imba shisha. Nga shania hame. Kucing isne jumlah kabakan tobia baro kimati chongu. Nga shania hame. Kucing isne jumlah kupansinga chong baro kacing tau oblei. Nga shania hame. Kucing isne jumlah kababaro iyo kacing isne. Nga shania hame. Kucing isne jumlah kacing dengan batian itu di balik aman sim. Nga shania hame. Kucing isne jumlah kacing kerman itu di bado kacing kerman. Nga shania hame. Kucing isne jumlah kacing catat itu di basyam cencar. Nga shania hame. Kucing isne jumlah kacing pelat yang iklam. Nga shania hame. Senam ko batonya kat lucong jisu benlong pemei kacing isne yang i. Nga shania hame. Senam ko batonya kat lucong jisu benlong pemei kacing isne yang i. Nga shania hame. Senam ko batonya kat lucong jisu benlong pemei kacing isne yang i. Nga shania hame. Father, Son, and Holy Spirit, we praise you, we thank you, and we adore you. Thank you, Lord Jesus, for being with us all throughout this day. As we are in your presence, Jesus, we place before your Holy Catholic Church. Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful. We pray for our diocese Nongstoin, Bishop Hilbert, all the priests, religious, and the faithful. We pray for our retreat center and all its forthcoming programs, especially the retreat which we are going to start today. Jesus, we ask you, Lord, to bless your manifold blessings upon everyone. Fill them, Lord, with your divine spirit. All those who come here experience your loving presence in their life. Let them experience peace and joy and harmony in their life. Let them be blessed and their family be blessed with your loving presence. We pray for our parish, all our parishioners and all the forthcoming programs of our parish. We pray for our school, our teachers, students and their parents. Especially we pray for our fathers, Father Joby, Father Licho, Father Nicholas, the sisters, co-workers, helping staffs, and all those who are associated with us. Jesus, bind us together with your love. Protect us from all dangers. We also pray for all those who are sick and suffering, all those who we know, those who are in the hospital, those who are in ICU, those who are bedridden at home. Stretch out your hands and heal them from all kinds of their ailments.
We pray for the warring countries, Russia, Ukraine, especially we pray for Israel, Iran, America, and all other warring countries. Have mercy on them, Lord, and give them the grace to stop war and let there be harmony and peace around the people. We pray for all the terrorist groups in all over the world, those who are destroying peace and harmony in the lives of many. We pray for the departed members of our family, our congregations, and all those who are known to pray. We pray for each one of us who are gathered in front of you. We pray for all those who are joining us in this online service. Once again, surrendering everyone at your feet. Asking your mercy and blessings upon everyone, especially all those who are coming to join us for retreat. Surrendering everyone at your feet, we praise. Hallelujah, hallelujah, En je rooi me kotrai Jesus Christ. Amen.